Ka Jaintia Students Union hak arpu pratruk jemang kalapan bena bakan beteng ban pelong ya kajing ki hadin bomhun ya kajing khot ya keren ka board district halor kajing penrong kelas ki kena bapas metric. Unong alam ka JSU laong bakin beteng ya kajing ki kat bak sorkar kamla ban weng ya kajing ki kena puli bat ban penrong kelas ya baru ki bemyok kelas hari lum Jaintia. Shwa kane ka JSU kala pelong kajing ki halat college hajwai kum shi benta ban penbor ya sorkar bakan shi mardor ya senjam ban weng ya kan jing bat ban pentik na ba baro ki khna puli kenthop ya kitu ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kan ki de ban yo ban rong class Hadin ura penmani ki jing ki ne gisni ha la college ina liang ga Jaintia Student Union Central Body so kumeni wa ne liang ki bai ki pa kana school the one ki ga sit in demonstration yang perdi orang penmani ini ke Jingelang, ngeliang ke Office Deputy Commissioner, tutup ke Jingelang wani cem wawi kelam ini so wani gamat. Hadin udah lai cemi wa Deputy Commissioner, yo ile ke kubor wa ngeliang ke Office of District School Education, penmi ki additional stream. Kamu man kan ni bunteli bahagi skor penmi, ada wa commerce, wa art stream. Tegawin ke Jingeli. Din ada yo camo bisim gejing ilang man go tibian ba wa ne liang yang go di snya man satisfied ba yo luti ba ne kat nga office deputy commissioner kar play do yang district at least you should give some time yo you discuss ni benta kan gi issue kang wa snya CEO kat deputy commissioner ran nyo ba yo kalam dai to kom ka seng le dia no pen mi ini additional stream wa active che wa ne liang ga sorkar wa aktif wiwo jadi to gino ikai agini udah pun upgrade gini stream sa higher secondary school to ay mo gano ikai aga sorkar utung gini no ikai terus ko wi ga benta le ko au kelam che hai ni wa gini kena uduk kelas ni gesni bon go wan long yung uduk ibai gi pang ki wo ki mala em no prodim ki warep bon gi wa mala ne te daw nje gi upha school ikon gi private institution kini kena ubon to gua apply kelas apok yang nang ba higher secondary school kama government boys kang ikwa aktif ne wa ini gi shift ini gi stream open mi daga office BSCO wa aktif wa ke fees common jai ne liang ga sorkar to ga sorkar o bear gini expenditure ma ke fees ko he mo bo gini private institution lo to ne liang ga government wa gini stream wadang pen mi ne go man go fees yung kawirang kat wini government institution kata man go bae ndra iga question ko ay bo kasi lang go government wa hapi gi jubab wa common jay kata kom thung no hikai gi common jay go fees ay jing to gini shift ni stream wadang permit megi daliang ga Jaintia Student Union na do ga yiki ini ga snila doong iwa kan puyo plus kini kena ora jing iki yung iulai ga chakamat ini program go wiki next iro pun bana belajar